Okhulumayo nguSibongile. Kulesi siqephu esilandelayo sizobe se-rationalize i-denominator. La sizobe funda kabanzi ngoko-rationalize. Uku-rationalize singathi ukususa i-square root esinikezwe sona noma i-cube root ukuze sixazulule isibalo njengalokhu 1 ngaphansi kwe-square root sika-2. Lana-ke kwamele si-rationalize njengoba bengisashilo ukuthi uku-rationalize ukususa i-square root esinikezwe sona noma i-cube root ukwazi ukuthi siqhubeke nesibalo sethu. Lana-ke into esizoyenza ukuthi si-rationalize kuqala ukuze sikwazi ukuqhubeka. Abanye bangabuza ukuthi why singasebenzisi i-calculator sivele nje sithole impendulo malula. Kodwa kungcono ukuthi uzenzele wena futhi uzitholele wena impendulo uzokwazi ukubona ukuthi uku-rationalize into enjani futhi eyenziwa kanjani. Ake siqhubekeni ngesibonelo sethu. La sinikezwe u-1 ongaphansi kuka-square root sika-2. Into esizoyenza lana sizothatha lokho ngaphansi i-denominator esinikezwe zona siyiphinde naloko ongaphezulu le-numerator bese siyiphinda futhi nale denominator le engaphansi sizo-multiply. Lana-ke ngizothi 1 ngaphansi kwe-square root sika-2 ngimultiply ale square root esingaphansi kanye ne-square root sika-2 futhi. Uma sengiqedile ukwenza kanjalo la ngizothi u-1 ngimultiplya nge-square root sika-2 esinikeze sona kanye naloko ngaphansi i-denominator. Impendulo engizoyithola la 1 ngimultiplya nge-square root othola i-square root sika-2 ngaphansi sesiya kuma-denominator square root ngimphinda ngesinye i-square root. Impendulo engizoyithola nangiyithola la ngizothola u-2 sengisusile i-square root osiphinda ngesinye i-square root sivele nje sixazululeke si-rationalize kanjalo. Ake siqhubekeni ngezibonelo ezinye. La si-rationalize njengoba bengisashilo ekuqaleni. Bese kwamanje njengoba ngishilo sizoqhubeka nezibonelo zethu zoku-rationalize sikwazi ukuchazeleka kahle ukuthi kuyini uku-rationalize i-denominator. Lana-ke uma ngino-7 ongaphansi kuka-square root sika-15 la ngizozama uku-rationalize futhi. Le square root lesika-15 ngisozisa phezulu ku-numerator ngisise futhi ngaphansi naku-denominator ngimultiply. Lana ngizophinda njengelesibonelo. Ake si-multiply njengoba ngishilo. La 15 square root nangaphansi 15 square root ngiyazimultiply. Impendulo engizoyithola la ngizothola u-7 ne-square root sika-15 bese la ngiphinde o-square root ababili la ngikwazile ukuthi ngisuse i-square root kwazile uku-rationalize ngithole u-15 la sesi-rationalizeile i-denominator yethu. Into engizoyenza manje njengoba sesiyenzele ibonelo ezimbili lezi sakwazi uku-rationalize soyenza esinye futhi sizochaziseleka kabanzi. Lana-ke uma ngino 12 ngaphansi kuka-2 engizomsusa nge-square root sika-5 loko engizokuyenza la kuzohluka naloko engikenze phezulu. Uma ngizama ukwenza lokho engikuyenze phezulu lana angeke sithole impendulo elungile sizothola engalunganga impendulo. Ake nginikhombiseni ukuthi uma ngiphinda kuzoyenzakalani.
La square root ngisiphinda ngo-5 la square root sika-5 impendulo la engizoyithola ngo-12 ne-square root sika-5 ongaphansi kuka-2 engimtholile ne-square root sika-5 engizosusa ngo-5 lena-ke engizoyisusa ngo-5 le njengoba ngishilo angeke sikwazi ukuyixazulula ayixazulekanga azange sikwazi uku-rationalize njengenhloso yethu yokuthi si-rationalize ama-denominator le engiyitholile nje akulunganga ngizovele ngiyisuse ngichubeke naloko engithe ngaphiwa kona ngizoyenza lesibalo sethu ngendlela ehlukile kunale ibonelo engithe ngazenza ezimbili esiphezulu la lokho enginikwe khona ngizofaka kuma-bracket u-2 ne-square root sika-5 sifaka kuma-bracket kanye no-2 engizomhlanganisa ne-square root sika-5 ngizofaka kuma-bracket lokho-ke engikuyenzayo kufana naloko engizokwenza la ngaphansi uma ngino A ngizomsusa ngo-B kanye no-A engizomphinda ngo-B ngizifake kuma-bracket impendulo engizoyithola uma ngenza kanjalo ngizothola u-A squared engizomsusa ngo-B squared lana-ke kufanele nokuthi A ngimphinde ngo-A ngithole A squared no-B ngimphinde ngo-A ngathole u-AB kanye no-A ngimphinde ngo-B ngathole u-AB u-B ngamphinda ngo-B ngathola u-B squared lezi-ke eziphakathi ziyasulelana impendulo engiyitholile ileseceleni njengalokhu ngiyibhalile la u-A squared kanye no-B squared nala phezulu sizoyenza kanjalo ukuze sithole impendulo la ngizothi 2 squared uma sengicedile lapho uma ngihlanganisa ezinye ngizothola u-negative square root ka-5 engizomthola uma ngichubeke ngiziphindaphinde ngizothola impendulo enjalo njengoba ngiyenzile nakulawo A kanye no-B ake sichubekeni la u-12 ongaphansi kuka-2 khiphe ngo-5 square root lana-ke singamphinda ngo-2 engizomhlanganisa no-square root sika-5 kanye no-2 engizomhlanganisa no-square root sika-5 sizoyenza kanjalo la impendulo engizoyithola uma ngenza kanjalo ngizothola lokhu okulandelayo la ngizothola u-12 ngimphinde ngo-2 ngizothola u-24 engizomhlanganisa ne-square root sika-5 esino-12 la ngaphansi engizokuthola ngizothola 2 ngimphinde ngomunye u-2 ngizothola u-4 njengale phezulu la ku-A squared ngithola u-4 engizomsusa ngo-5 ngenza iphutha 4 engizomsusa ngo-5 4 engizomsusa ngo-5 impendulo engizoyithola uma ngenze kanjalo noma singacisha lokho esikutholile ngivele ngibhale u-1 ngizothola u-1 impendulo engizoyithola kodwa lo 1 lo ngizomphinda nalokho okuphezulu lokho kuzokunika u-negative ngizothola u-negative 24 engizomhlanganisa noma ngisuse u-12 square root sika-5 impendulo yethu le esithe sayithola uma asenzeni esinye isibonelo sokugcina sizokwazi ukubona kahle futhi sicazulule kahle i-rationalize ye-denominator nako la sikutholile kanye sayenza futhi nezinyo izibonelo esithe sazenza le phezulu ake senze nesinye isibonelo sokugcina kulesi siqephu lesu sethu
ukuthi ngikhuphuke ngizoyenza isibonelo sokugcina lana uma ngino 5 ngino 5y ongaphansi kuka 2 square root sika y engizomsusa ngo5 lana ke ngizochubeka ngithi ngibhale lokhu okulandelayo ukuze nizobona kahle lesibonelo sethi sokugcina la ngizomphinda ngo2 square root sika y umphinde ngo5 kanye no2 square root sika y zomphinda ngo5 lana ke sizozama ukuzihlanganisa lokho kuphezulu konke nala ngaphansi soyenza kanjalo la impendulo engizoyithola ngizocala la ngaphansi u2 ngimphinda ngo2 impendulo engizoyithola la ngo2 square root sika y to the power 2 kanye ne5 to the power 2 ngizosusa ngo5 to the power 2 ake siyeni phezulu nizobonani sixazulule nakhona njengala phansi lana ke impendulo engizoyithola uma ngenza ngizothi 5 ngimphinda ngo2 impendulo engizoyithola ngo10 bese ke lo y lo engizomphinda ngo-square root sika y impendulo engizoyithola ngo-y square root kodwa ngingayenza njengalendlela le elandelayo ngingathi lo y lo ngimguqule bese ngifaka u25y ekugcineni lokho okuzonginika kona kulo 2 lo engizomphinda nge-square root sika y sithola u4 ono y bese u5 squared ngizothola u25 bese la phezulu ngizothatha u10 lo engimtholile ethi ngimbhale 10 engimtholile lona bese ngihlanganisa lo y laba ebengikhuluma ngabo 10 ngiyambhala bese ngihlanganisa lo y one square root sika y less njengoba ngishilo ukuthi uma sihlanganisa singayibhala ngendlela ehlukahlukene singathi 3 ngaphansi kuka 2 siphinde futhi sisuse sithi no 1 ono 1 ngaphansi kuka 2 siphinde futhi sisuse sivele siyeke njalo sithi 10y ene square root sika y ngiphinde futhi ngo25 le impendulo esiyitholile uma senza futhi si-rationalize i-denominator